Good morning. Ngasigi video happetang share torake ko. Ngasi se card se akoina yes or no khatang oina yenga se haidi ai na sum kainom tawge na khaliba pot hai tare ko. Ado si se tawba or tawdaba na happetang ko. Kari energy lake haibata haipet yeng se banga si se. Somna se khaliba do card number 1 2 3 ko. 1 2 3 ahum sigi marak sa ama khanbira se ko. Ngasigi oina haidi sum aina khaliwa poto haidi chasira na traga tausira or taurosira haidi tawbada kyam kana ga drage na katna traga kana roi haibado auna chingba hai tare ko ado weekly ki so hap khrabane yingbiro ko ma'am ado selere card ahum se ko card ahamba card yenga se ko no haina la e hamba da ko no haina la e hamba se ko ani subagi sina don't stop haina hai ko tawro sida haidi ani subai khallaga leiba thabak to pangthok piro ko ahum subai se khitang ngasigi oina de avoid tawbiro unlikely and like se ko haidi pura no so haide to pura yes so haide ko depends haidi na haji somna kai khanbi ge habado ko somna yam ka haina ko chatning draga haidi tawning draga sum tawsan ge kai khallaga di ko tawbi ga no batara ga di adum ngai bi ba hai tare ko haidi numit ki oina yeng panya si di hayeng oira hangje do gera haidi lakpa message tu gi matungina adumaina pangthopiro ko aduga ngasigi timing afaba se video yam sangalaro ge ngasi se timing afaba se ko pung 8 ka minute 32 deina pung 13 ga minute 13 ga minute 13 fawba adu matungda 12 makhai deina pung 1 ga minute yankai fawam leire adudagi mu 3 ga minute 18 dagina nungdangi pung 8 ga minute 13 fawam leire aduga athengbaina 12 ga minute yankai ni thoi deina nongalamdagi pung 2 makhai fawam leire ko sisina ngasigi damakta afaba timing hai tare ko Sunday ke tawba yai sing kat pi be ai keno da ko hai sing kat pa hai sing bu nu ti ge ayukta du thaba du kat le no ko amana haiba khotpa adu ma hai di tawbiro ko soidana ko long ko hana ta hoda bangai hai taraga di ko relationship ki matang da haraga di aina mamang da videos ma hapkiba do hai di long gi hapkiba do adu ngasi tawbi be ai ko se ko tare khatang loraga hai di mi du gi maming do hai tare ko aina pong sai gi long se tare che pai raga aina hai di keno tawjara ko midugi maming do hairaga aina solaga hai tare ko hadi maga ega relationship oiro ibani ki nungai triba ko triba sugum mayam se ko hadi nga sagi hadi keno pakang ni sabi khatang gi wana te ko haji hoje hadi husband wife kumba leibo ko pa adum or shwe imung manung gi nungai taba ko taba lere shwe ko hadi imung manung do amaga sum motive do ko taba su leina ko chinau do oiro na traga hadi family members kumba do hadi mari do phana bagi damak tane baina hai do ko mari phana bagi damak nga sagi long tare to khuta pairaga hadi aina oheningi ba poto admaina ohen ba hai tare ko adu solani na ko son mai maming do hairaga aina intention do hapaga hai tare ko aina pame poto aina sonbirani aduga sigi long se ngatang akoi lai mamang do gumba thambiro ko adu ngasi dagi hawraga adum ko haidi Sunday taret mai thadu oba si se amam haji ayukta tawre na khala se matam akang na ba kem lekte ko ayukta nga haji keno tawre hai nga katle ko hai sorji da katla khola tawraga adui matung da horenung do amde tum thaba hawra ngasi dagi hawraga taret ko marakta kawe harapodo kawgono haidi kawbodo nangi keno do haidi focus to bangam da baine ba kawthoi do marakta thaudre na ko aina keno maninga gari haidi kawgono ba aina manifestation tawringai matung kawthokhare khotokhare haiba mayam se ko adum bodo amta tawbi da ba hai tare ko aina pame poto adu phangri phawbodi ai tawda ba yadi haidi sidane ba haidi nga sagi akoina manifesto matam da haidi result thuna lakpa natraga tapna lakpa haise ko aina adu yam puning changna tawdraga di poto lakpada tappa hai tar ko same like ngang to matam thabai ngang to matam da haidi focus tawdraga di haidi phangde result to tumaina su sida su ko haidi belief plus ai gi vibration de am high ohen ma darkar roina ko aduduna si se tawbiro ko ado silai ngasi gi video se ko ma'am thank you